Siyabingelela ubingelela baba uDokotela Bobe sizibojabulela umfana umhle njengekhehlela umzulu wamancisa ngesofuthi ngixolisi namhlanje sithatha ithuba elihle esingayisole ngalo ukuthi ake senze ama-video mase simema ke nabanye ke abalaphi bendabo namhlanje sinobaba esocela ukuthi azi ke yena baba awubingelela Ukhehlele ngagogo uyabengelela magumba mane wonke omhlaba. Uvuke emalibeni bethu ufile kanti khona sakubhunga namathonga. Isihlahla esikhulu sakobhovunga nesophumula amatshitshi namajongose. Isishamhlahle emoyeni intaba sikhala amanzi indaba sidida umndeni. Usima naye ngemsebenzi emihle okuphilisa abagulayo nokusimamisa abahlwempu. Onhliziyo yakhe uvuma kubangoma omhlophe. Siyavuma. Makhosi. Wahleka bhovungana. Awusiniki number yakho kahle kutholala kuphi number 0647881787 Baba uDokotela wesizazi abantu ke sinabo ke lana ekulapheni ke esifuna ukuthi sibeni introduce nibabone bantu bakithi ke lana uthini omkhulu yini namhlanje osiphathela ukuthi uphethe impande uvuma ndlozi lami ikhona lo mpande le Baba khona impande uvuma dlozi lami ukhandwa kakhehlele ngagugi uvuma dlozi lami impande yomuntu othi Kehlele ngagugi nginenkinga yomuntu oshisa impepho ekhaya akalikhuluma iqiniso makufanele ngicelele impumelelo makufanele kusimama umsebenzi business meshisa impepho uvele ethi hayi umshane bezozenzela iphathi hawu kanjani na malume kade ngizokwenza umcimbi okuzocela okhokho ukuthi banginikeze unkosikazi bakhulise futhi umsebenzi nethenda engisebenzayo izinto ayilungi umalume uvele ethi hayi umshane bezonibingelela awu simangale sonke endlini manje isikhathi ukuthi khuluma nedlozi lakho lungisa malini umuntu lungisa 950 rand for lempande inkunzi malanga la normalizer ukukhuluma nengilosi yakho ngoba wonke umuntu ozalwayo uzalwa nengilosi yakhe Sazophinde ngiyifuna inamba futhi bakuthole kanjani abantu bebekufuna abantu bangithola ku 0647881787 eThekwini seThekwini lapho khona lapho engisebenzela khona umuntu omdala into engifuna ukuyikhuluma la engifuna ke siyicacisela lana mesikhuluma ngekhehla elingagugi sikhuluma ngomuntu odayisa ngemithi sikhuluma ngomuntu owazi imithi sikhuluma ngomuntu onjani mekufika umuntu lana efuna ukwazi ukuthi ubani kahle hle ukhehla elingagugi Masikhuluma ngokhehlele ngagogo sikhuluma ngenyanga mthandazi. Kungani kwenyanga mthandazi ingoba isiyonle sisengosi esisebenza ngamakhambe esintu. Kanjani na ingoba njengoba kuyisiyoni sikaNkulunkulu ingoba isiphiwo sakhehlele ngagogo savela kumvele enqanqe. Kanti ikhehlele ngagogo lilapha ngemvelo edalwe uSomandla. Ngakho imvelo engisebenza ngayo imvelo athe uNkulunkulu mayedala wasedala umuntu wayesethi umuntu makabuse phezukwalemvelo ngakho ke ayikho impilo ngaphandle kwempande there's no healthy life there's no wealthy life there's no peaceful life ngaphandle kwemvelo asibuye singene la kuvuma dlozi lami yini kahle kahle ufuna ukuyitshela umuntu uvuma dlozi lami Ngifuna ukumtshela umuntu mina ukuthi isikhathi sokuthi ke manje hlukana nokulokhe unxusa lomuntu oshisa impepho ekha ukuthi akukhulumele ingilosi yakho lenayo nengilosi yakhe azalwa nayo nawe khuluma nengilosi yakho ezinye izinto azihambi kahle empilweni yomuntu ngoba ulokhe dependele komunye umuntu omndini okuyena lokho ekhothanyelwa manje uyinhloko yekhaya uyinkosi yekhaya abanye bakhulumela kahle futhi bayasimama izingane zakhe eziyizibulo lakhe lezo dade wabo nabafowabo neneza antwakhe akasikhulumeli kahle empephweni ingakho izinto singahambi kahle manje ngifuna ukukhuluma nengane ezalelwe komalume ethi yona umalume akangikhulumeli kahle ingakho mina ngilokho ngumahlalela kodwa abafowethu bayasimama ngilungelwa ilutho ngithi ingane yakwethu nanti impande uvuma idlozi lami lizovuma idlozi lakho la ubophumelele lizovuma idlozi lakho kuba uthola umfundazo uthola ischolarship uthola learnership lizovuma ukuthi leli business oqalayo livuleke lizovuma idlozi lakho ukuthi uganwe futhi nawe ucace ngoba lento okuzalela ekhaya yinhle lento kungaganwa ayinhle ngoba lento yobudoda ayinge age but iya ngokuvuthwa komqondo umuntu uyawufuna uvuma dlozi lami
yini ayilindele ulindele umuthi ogeza ulindele umuthi ogquma ulindele ingcabo ulindeleni yini ayilindele Uvuma Dlozi lami nansi impande ibuke kahle emlaleli impande le kuhlanganiswa imvelo kaMveli Nqangi la uthe umuntu omdala maye ngithongise eminyakeni emphambilini lempande uvuma Dlozi lami wathi akekho yohlupheka ngoba akekho dalelwe inhlupheko yebo uzalelwe phezulu komsamo ogcwele ipoverty but musu kuvumela ukuphila nomsukwazi ukuyithathela inqumo usavumela isimo senhlupheko sihlale ngawe kanjani na ngoba nobani uyafisa ukubona ewumacaphuna kusale lento okucebe ekhaya musu kuvuma igcine ngoma wakho noma ngoba wakho noma ngomalume wakho ekhaya mawuqhubeka umcebo wekhaya kodwa uzawuqhubeka kanjani kukhona umuntu onomona ekhaya ngithi ke mina miyekeke musu kumlwisa ungabe semqashweni ungabe kuphi la uhlala khona ungabe semzini wakho vele mawumakoti awukwazi ukweshisela impepho emsamo kodwa umyeni wakho ufuna kube uyena edolongela izinto wena zomkakho ufuna ube mahlalela ledane ekuzalisa yebo uzokhulisa isibongo but now uyadinga ukuthi ube ne-catering ube ne-deco ube namabhizinisi akho so ithinto ke jikele emva kwendlu noma iye entabeni noma uye eduze kwesiziba usuphethe uvuma Dlozi lami uyothi ngicela Dlozi lami wena wanginikeza lo mento ngoba phela mina ngizalelwanga isibongweni samyeni wami kahle kahle nginengilosi yami engazalwa nayo okuyiyona yanginika lo mento ngakho ngizokhuluma nawe ngilosi yami futhi ngizokhuluma nawe wena Dlozi esengaganiswa nalo la kamyeni wami ukuthi vuma ukuba i-catering iphakame vuma ukuthi lamathenda ngiwathole kadwa ukwazela amathenda ukhipho 60,000 or 120 but uyawaluza amathenda amamiliyoni kanjani na usuzothi uthakathiwe hayi akusonke umuntu ongaphumeleli ngoba nakhe ethakathiwe but ithinto ufanele manje usinike ithuba lokukhuluma neDlozi lakho vuma Dlozi lami into engiyibukayo lana uzokwenza konke lokho ngathini angifuni lana ukuba emotional kube sathi ngiyayizwa into eyisho uyachaza ukuchaza but ngishawa into eyodwa umuntu uyawufuna uvuma Dlozi lami unawo 950 asekweni isidingo sokuthi ngelinye ilanga hamba umuntu ohlala uma edinga ukuhlola ukhona umuntu omaziyo nohlolayo okufuza ukuthi akamlalelele into zakhe njengoba ufuna uzowufaka lo 950 afuna mesethi mkhulu ngeke ukwazi nokungibheka nje bangithatha ayikho into enyebe ufuze ngithatha ake sibhekele ukuhlola umsebenzi oqala owaqhuma obizweni lakhe ehlelingabhokhi angisasemncane kakhulu eyokuconsultela abantu khule eyoni ngizalelwe ekhaya lobuyone kuthe mangikhula ngisafunda esikole abantu bengibabhekela ngibahlolela abantu bengibathongela izinto zabo okusho ukuthi ke amandla oqala noma umsebenzi oqala waqhuma ilowo okuhlola vele mina ngiyophothula eHigh school ngivele ngihlolela abantu ngize ngithabatha izikhwama zokhokho abanginikeze zona engibizele kuzona zokushintsha isimo somuntu vele zilawulwa noma ziphethwe inhlolo zokhokho endangihloli ngamathambo ngijijima emoyeni umuntu omdala gijima ngale nglozi gijima efonini akudingi ukuthi mosuke ePieteritifu uzele uhamba ibanga elingaka uzele uzohlola nje kepha uyabhuka i-online consultation siyahlola umuntu omdala othi hayi mina kehle lingagugi ngicela ukusihlalela phansi ecansini nginikele embhengeni ebukhoma ngisendumbeni yakho uyasifikela futhi kodwa siyahlola mawucela inhlolo imali nokuhlola lapha ke efonini u700 online esigodlweni u500 Mefuna ukushaya umhlahlo umuntu kusekhokha 1000 noma usawuya kumhlahlo usayilona 1000 mkhulu kusawenza umhlahlo yebo ulahlekelwe umhlahlo ke lo okay sekufuneka sazi ke manje uthi intiphi ithatha ubani okay asibuye ngiyawufuna uvuma ngizothola kanjani ngizoya ekhemesi ngizothola kanjani uvuma Dlozi lami ukude uthunyelelo kaPhepho sisebenzisana nabakwaPhepho ukukuthumelela uvuma Dlozi lami uma uthi mina ngiyakwazi kahle ukudrive ngifike lapho bengicela usuye yabhukha ke ngoba ngisebenza ngama bookings ngokuthi ngumuntu ohleze eMatasa ngisebenzele endaweni ezahlukene ukuze uzokwazi ukuthi ungifice ngikhona ngosuku nangesikhathi esivumelane ngaso enze appointment make an appointment ufike kwikhehlele ngagugi uzoyithabathela uvuma Dlozi lami awukabikho kwezinye indawo la tholakala khona tholakala esigodlweni nokuthi nguthumelele kaPhepho ngiyakuzwa kahle uthi ingilozi yakho le ufuna ukuthina abantu ingilosi yakho le akuyona omunye umuntu awishare nomunye umuntu
Yebo khona idlozi ekuthiwa idlozi lasekhaya. Ngiyalibona, Elinibheke nonke. Mase kuba khona idlozi lobizo. Lelo walithwasela ngendlela owathwasa ngayo. Ukuba uphilisa abantu. Ukuba ube umholi epulpiti ebandleni okulona. Ngoba kuubizo lolo. Mase kuba khona ingilosi yakho. Le owazalwa iphila kuwe ngaphakathi. Omunye wazi waba nebonus wazalwa embethe. Omunye wazalwa enqwambile. Manje lengilosi yakho zijwayeza ukukhuluma nayo. Uyazi ukuthi ezinye izinto azichitheki ngoba nakho uthakathwe ngesichitho. Kodwa ezinye izinto zikulahlekela ngoba iqhunukile ingilosi yakho ukuthi wena ukhulumi nayo ingilosi yakho. Manje yadina ukuthi ubhizi uphahla amanye amadlozi. Ubhizi uweshipa ingilosi zokhehlela ngagugu ingilosi zabafundisi labo khonza kubona kodwa le ozalwe nayo awuyiweshipa. Awukhulumi nayo kodwa iyakuthongisa ifike itshele ukuthi lo muntu olele naye njengamanje ukufaka ilombo ithi hlukana nalomuntu ifike itshele njengamanje ukuthi umuntu wakho njengoba bethe emsebenzini akekho emsebenzini driver njengamanje ukulela soka elithize manje lengilozi yakhe yakhuluma nawe noma uphupha awuphuphiswe umunye umuntu uphuphiswa ingilosi yakho iyo lekuthongisayo mangikhuluma ngokuphupha ngikhuluma ngokuthongiswa Mntomdala so iyona ekhuluma nawe mayithi njengamanje ungasayi lapha njoba mangizophuma la njengamanje hayi ngemkhunjini mayisithi ingilozi yami ungasayi lapha ngithi ngiyalalela mhlawumbe iqhubeke nodaba engichazele kabanzi ingilosi yakho le akusilo lela dlozi lasekhaya lithiwa liyangeniswa kunomehluko phakathi kwedlozi lika wonke ekhaya yilele ethiwa hayi siyolanda ngaphandle kwesango nangomkhulu uyakhala esangweni uthi unethwa izimvula ushiswa yilanga hawu nangogogo uthi angimenzele itiyele eminyama hawu wayethanda umqombothi lelo ke ngiyakubona lokho khona lengilosi yakhe engasho ukuthi hayi sizongenisa izithumi sizongenisa abantu abadala le ihamba nawe ngoba umsamo oqala umzimba wakho lokuthiwa ithempeli likaNkuluNkulu so ngaphandle kwalomsamo umzimba wakho ayikho impumelelo fanele uqale kulunge lomsamo yini umsamo umzimba wakho ingilosi yakho Siningi number khehla nokuthi uthola la kuphi khehla lami Ngicela abazalwane bangithinte ku 0647881787 kusebenzele eDurban uzoyiphinda uyisho ngisheshise 0647881787 ayiphinde futhi 0647881787 khehlela ngakubo baba udokotela baba wesizwe bojabulile mhle umfana ongathi khehla lomlungu siyabonga